reka nkubwire igihe yavukiye. Ariko se uyu ndakubwira ninde? Ubundi se uramuzi? Isi yamukozeho ubushakashatsi basanga apima metero 2 na santimetero 51. Ahangaha nanjye nahise ngira amatsiko nkuko nawe yagize. Nibaza amazina ye, nibaza n'igihugu aturukamo, ndetse n'igihe yavukiye. Hanyuma icyanyuma namwibajijeho icyamuteye uburebure bungana gutya. Iyi ni Kingdom JB TV, nawe ngiye nitwa Bon Vivant. Reka nkwiyerekere uyu mugabo niba ibyo bavuga ari ukuri. Hanyuma ikindi gusaba ni ukora subscribe, waba nakunze n'iki kiganiro ukabinyereka, ugakanda like, byaba na byiza ugasharinga ku bantu bawe. Ngwaye ikaze. Uyu niwe muntu wa mbere kuri isi ya rurema muremure, kubera ko apima metero 2 na santimetero 51. Amazina ye y'ukuri yitwa Zoltan Kozen, akaba aturuka mu gihugu cya Turkiya. Naho igihe yavutse mu mwaka w'1982. Nta kabuza ku myaka y'43 niwe muntu muremure kuri isi ya rurema, nta nundi muntu umusumba. Reka noneho nkwereke icyateye buno burebure. Zoltan Kozen, uyu mugabo w'umunyaturikiya upima metero 2 na santimetero 51, akaba yaravutse mu mwaka w'1982. Ngo icyamuteye buno burebure burya ngo afite indwara yitwa gigantism, ikabiterwa n'ikibazo cy'uturemangingo tw'uturemangigale byitwa pituitary gland. Iyo umuntu afite iki kibazo cy'uburwayi nta kabuza ngarakura kimarayo. Reka noneho nkwereke umuntu mugufi kuri isi ya rurema uko areshya ndetse n'ahaturuka. Gusa mbere yuko nkomeza kino kiganiro, ikintu ngusaba ni ukanda subscribe nimba utarayikanze, hanyuma ugashishikariza n'abantu kureba kino kiganiro. Niba wumva ugikunze ugakanda like, byaba na byiza ugakora share ku bantu bawe kugira ngo nabo basangize buno bumenyi. Ngiye nitwa Bon Vivant, nakubwiye iki kiganiro ntukwiye kugicikwa kandi naguhaye ikaze. Reka noneho nkubwire umuntu mugufi kuri isi ya rurema, aho aturuka ndetse n'amazina ye. Umuntu mugufi wabaye kuri isi ya rurema yari yaravutse mu mwaka w'1939, ariko yaje gutabaruka mu mwaka w'2015. Chandra Bahadur Dangi, ayo niyo mazina y'ukuri. Yaturukaga mu gihugu cya Nepal, akaba yari afite uburebure bungana na santimetero 54 n'ibice bitandatu. Yari yaravutse mu mwaka w'1939, akaba yaraje gutabaruka mu mwaka w'2015. Uyu mugabo niwe muntu ku isi ya rurema wigeze kubaho mugufiya, akaba yarapfuye afite imyaka 76 y'amavuko. Reka none nizere kukomeje kudukurikirana, udutega amatwi 5 kuri 5. Reka none nkubwire ikintu cyateye Chandra kugira ubugufi bungana gutya. Uzi ikintu cyateye Chandra kugira buno bugufi bungana gutya? Chandra burya ngo yari ifitemo indwara yitwa primordial dwarfism. Iyi ngiyi ikaba ituma umuntu akura ku gipimo gitoya cyane kuva akiri uruhinja. Iyi ni Kingdom JB TV, nongeye nitwa Bon Vivant. Icyo nakubwiye, niba utarakanda subscribe n'ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ugenda ubikurikirana 5 kuri 5. Ejo ngufitiye ikiganiro kiryoshye, naho ibiganiro byacu nakagaruka.